Bismillahirrahmanirrahim. Selam و رحمت و برکت خدا سروا به تماشاوان می هیجا. ایروجی برنامه کنو امل سر اکران رهبر تیوی انشالله بهفدو ربن. خواهم سودم خیر هاتن. خودش ترازی خود ایمان باشن انشالله. الحمدلله çok şükür. تماشاوان می هیجا گود بیراو ده بجی برنامه می گود درباس بیش خو ام سر حیات حضرت آدم خبر ددن. لمعلومه و پیغمبر هر دایم جی انسان را رهبر و رزانن خدای تعالی و بأمر و نهی خوش مرشاندنه لازمه گو ام جی حیاتا وادا هر خصوصی گو هنه ام سری بسکنن ام سری بفکرن ام بخنه حیاتا خوا مسوده گود بیراو ده بجی برنامه می گو درباس بویده مگو خدای تعالی وقتا گو حضرت آدم بری بشینه سر و عرده دادی جبرائیل علیه السلام سی تشتاجی ردینه دبیجه جوانا که یکیش خورا بنقینه هر دوکه دی اوی هرن دبید ورد حضرت آدم شخورا عاقل نقاند یهانی دبیش خو اف سی تشت یک عاقله یک حیای یک شدینه جا وقتا گو حضرت آدم عاقل دنقینه شخورا حیا و دین جبرائیل علیه السلام دبیجه دبیون هرن یعنی آدم شخورا عاقل نقاندیه دبید ورد اوش دبیجن خدای تعالی کسین امر دایمه گوتیه گو عاقل کبه دوی گو هنجی پیره بن و هیچ جه نقتن یعنی دبرد وقتا گو خدای تعالی او زانبون دابو حضرت آدم شخورا لویدری عاقل نقاند هم بوی مثلا قراره گو خوشک دابو خدای تعالی او کره خودیه هم حیاجی و هم جی دین جی دای ایجال ویدری معلومه و اف خصوصنا مهیمن مثلا امکارن و ها بیجن شخو خدای تعالی دبیت تشتاعول خلقان دی عاقله ایجا گلو عاقل چاوایا امکارن حقی عاقل ده ام چه بیجن تماشاوانی خورا Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hayratın ser ekrana rehber TV'ye. İzna Rabbi alemi inşallah. Meşhur fam kiriye gu peygamber rezani mene. مدیسا خوش فهم کریه گو اف ریو ریزانی گو پیغمبر دانیه هانیه سر روی دنیای کسی گو بواریا بگره کسی گو بویریه بمشه انشالله اوجی هم دنیا خواه بکه و هم آخرت خواه خلاص بکه چونکی امر و نهی خدا لسر پیغمبرش طرف انسانا و تین زانبون گو انسان پی عمل بکن و پی خو بحبین بجاره گاوی گو حضرت آدم خلقی او خلقا حضرت آدم هر حرکت و هر عملی حضرت آدم هر تشتیگو حتی گو هاتی سر یه دنیای تشتیگو سروی و سر حضرت حوا درباز بونه اصلا هموش مره جبوی گو هیمبونا مه جبوی عملی گو امشخوره بحبینن و گو جبوی حرکت گو امشخوره بکن ریشانی دانه اف حدیثا گو اولایا گو ویگات الویدره دبیجی بنیرن ایگو انسان دکه انسان چیه؟ ایگو انسان دکه انسان عاقله خدای تعالی دگلک جیادت قرآن داد آیت داد دبیجه چی؟ دبیج بونی گو اون عقل بکن جبونی گو اون بفکرن جبونی گو اون فهم بکن ما عقل داوه عقل نیمته کی وصایه کی رحمه رب عالمی لسر همو عالمیه يعني هر مخلوق رحمة ربي عالمي هاتيه خلقاندني أما إنسان ناظر رحمتك وصاديكو معرفته خدا نازدك يعني معرفته ربي عالمي نجبوني الناس كرنا إنسان بويا عبدتي اف چه مرتبه کی مزنه اف چه مرتبه کی خوشکه اف چه مرتبه کی بقیمته ایگو و مرتبه بده انسان چیه عقله بنيره جبرائيل عليه السلام سيت اشتاد حضرت آدم رتينه ما حفتيا شوي ما تقول چه ما جو حضرت آدم باب إنسانيته قايناقه يعني هر زانبونا إنسان اف إنسان يقول فيغا ايرو خوشها عقل دحبين داهي قايناقه وان إنسانا هر إنسان حضرت آدم كشتك جبابي خونه چه تركي Yani kارد بیجه گو ادعا که به اجبابی خود چطورم نه یک توپراق بابی خوی نوسا ها demek ki او himbuna insan هموش حضرت علم گو رب عالم دای حضرت آدم و زاروکی آدم özellikle پیغمبره هموش وان تجمره yani em چی قزانه بن
حياتا وانا ام چقا حكمتا وان فام بكن ام چقا سر حكمتا حياتا وان بفكرنا مي هوقا پیش بهرن işte ربي عالمش بروينا قابيكو حضرت آدم خلقان قابيكو او هاتناوي حتى سروي دنياي تشتيقو پیدا فهم كرن هم شخورا سري دفكرن هم ilham dikejere hem bi zamanê wî ji me re dibêje. Yani Cebrail aleyhisselam gavê ku wan her du wan her sê melekê insan ji wan re tîne dibêje ki sê tişt Rabî alemî ji te re şandine. Aslında yek bi yek gerek em ser hemû wa bisekinin. Mesela du aqil inşallah Xweda bi herêmê ser heyayê bisekinin. Dîn ji xwe em zanin rê û rêbazê insana dîne. باوریا انسان دینه یعنی یک بیه که می سر وان بسک نمایست یه اولی ربی عالمی گاوی گو هر سی تشت جیره شاندن حضرت آدم ilham kir jêre bi taraf Cebrail aleyhisselam be jêre dişîne yani dibe here bide Adem kawya Adem kîjanê bihebîne ama meznaya xwe û rehmeta xwe jî aqil pê dide hebandin wê jêre ilham dike wê zane bûnê didiye ve cari Hazreti Adem gavi akıl şura da habine haya u din jildu akıl tkebin. Çünkü akıl marifeta Rabbi alemi tede beşartiye. Akıl rahmeteki usaya yek gavi guve de fikre gavi be akleki selim. Akle gu khra nebuye. Akle gul du nefsi neketiye. Akle gul dilhevu dini neketiye. Ev fıtrata paqij maye fakak akle Hazreti İbrahim. کدی کسی جیره نگو خدا با عقل خو ناس کر نوسا یعنی لیر هند کائنات هند تماشا کر لیر هند چو لیر هند قوته کی وسا لازم جبه کائنات جبه تماشا ره گلک او پر بقوت به او قوتی خدا دید فهم کرگو قوتکیه سورا خدا خو پیدا ناس کرن حضرت آدم با عقل خو خدا ناس کر ها دمکی عقل نیمت رب عالمیه گل سر انسان بخش انسان کریه گو انسان جوی نیمتی اگر گوری خستنا خدا گو پی عمل بکه لگوری گو خدا جید خوازه بوی قیمتی گو عقل خو تماشا بکه او عاقل ناسکر و نیزبونا رب عالمی را سببه بله شخوا يعني ما قويا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام جد بيجا تشتاع وولقو خداي تعالى خلقان دي عاقلها شخوا عاقل فرقان نقا بين إنسان وحيوان دايجي يعني إنسان بعقله خوش بمخلوقات دي هاتية بقطاندن چونك بعقله خو إنسان مثلا تشتا تفكر دكا إنسان تشتا إدراك دكا مزنايا ربي عالم يجي أنجح إنسان بعقله خو كاره إدراك بكا هاني بيجا تشما مثلا حيوان يدا إنساني قو عقله واتنا نمسؤول تشتا مثلا خدای تعالی هناك مسئولیت سروان را کرنه ایگو عقلی وانا کتنه جبر به که عقل زحفی مهم خوا مسوده جام جد خوازن هانی گوتش ندیجی ون بیجن سر عقل میگویا معرفت ربی عالمی ناس کرنه معرفت ربی عالمی پیه بنیره جبونا حقی عبدیتی گو عبدیتی لسر مکلفیتا عبدیتی لسر انسان فرض ببه چی لازمه عاقل لازمه نوسا انسانی که گو عاقل تنه به رب عالمی داوا عبدیتی داخلی ناکه چونکی مرتبه شرف بونا عبد بونا خدای تعالی با عقل بدای گریدان اگر گو عقلت هبت کار بی عبدیتیش خدا رب کی اگر گو عقلت تنبه تنکاری عبدیتی داهیش خدا رب کی عقل معرفته دریه معرفته دریه ناس کرنا خدایه حتی عقلت تنبی تنکاری تشتکی بکی کی اشرفی مخلوقات یا انسان هانی ربی عالم دبیا اگر جبونی نیمت خدا اون دارا بکنم قلم اون بحرا بکنم مرکب هیرناکه گو اون مزنایا خدا اون نیمت خدا بنفسینن دنوا حفقا نیمتی ده دنوا حفقا محلوقی ده ایگو انسان کریه احسن تقویم يعني ان ناوي مخلوقه ده اشرفي مخلوقات ان مخلوقات بشرف انسان بویا یا هاشته سببی وی او نیمتی گو خدا دایه و او عقلی نیمتیه بوی عقلی انسان شخوره فهم دکه بوی عقلی انسان درد که مرتبه که اوسا گو او مرتبه ملائکتا جی مستره
بله شو إنسان وقتا بعقله خو نفكره إيماناوي ناكيش چينابه چونك بعقل بيشي قبول دكوي تشتي حتى قو بيرا إيماني بيتينه وقلبي جي تصديق دكا حتى عقل نبينه، حتى عقل ناز نكه، حتى عقل فهم نكه، يعني حتى دريه معرفته ونبه هني ام دبيجين يا معرفة الله إنسان ناكبر يا كيكي، إنسان ناكبر يا حقيقتي، إنسان ناكبر يا عبدتي ذاتا حتى هاني از وصاد فكرم يعني الجوري düşünce من أبا از دبيجم كي سبب دوربونا وان إنسانا وان سقنتيجو أف إنسان تدن السبب و دوربونا ربي عالمية ده عقل وان ده ناسكنا ربي عالمي تنيه İnsanı bir zamanı sadece yani bugotun Müslümanı. Müslüman İslam'a hakiki binaskırna Rabbi alemiye. Kabinirek düşünce bir fikre hani insanı bir zamanı hatta من نفسه خداهي بفكرن بسري مدى ذهني مدى چهية خود اشترازي به مشغولية عقلي مفچرية تمن دنيايه تمنى ولفكي ايقود سقنتيه ده بن سقنتيا دنيايه ولفكي ايقود ناف كيف وزوقي ده جيبن كيف وزوقا نفسيه يعني سري انسان في زماني تنبوا مشغوله اما aslında ev akıl neşboy geçma dünyayı tane hatiye ki neşboy gu em sadece gelo ka eme çava rızkaki hoşuk te mümkün ya eme hedefeki çava şoraj boni ve dünyaya deynin eme bigejne ve hedefi eme seri xo çava bişxulinin gu eme filan tişti kazançkın filan tişti kazançkın ev kazanç jboy tev dünyaya ha seri insani vi zamani sadi noti hemi bi meşgule gave gu seri bi meşgule deri marifete jiş gırtiye yani insan Rabbi xo naz nake ki إنسان دبيقي هما قوتها تشقى قوتها ويهبة تشقى زانبونا ويهوى أوى أوي خلاص كه نوصاية çünkü Rabbi alemi en tişte gud jin hayata insan da mühim çiye ego insan xıstiye merkez yavsa nivi hayata insan da merkeza hayata insan da çiye rızka nefsa ev xabata hammu gelek insan necboy rızka جبوي رزقك وإنسان شوار رزقك قزانج بك أما ربي عالمي دبيتشي دبي رزقي ودستي مدية حتى جو استاين نكم دبي رزقي وحتى أو رزقي جو مجبوني وتاين كريه أو رزقي جو مجوارة بلي كريه خيني وي رزقي كسك نكارة تشتكي بخوة ها öyleyse madem rızık desteği Xuda'da xabata ve insana havqa lazım bu xasır rızık ve akli hebabke حيفة جوي عقلي أو عقل صادق جبوني رزق هباب بحيفة أو عقل جبوني لذتي جبوني شوهتي أير أو عقل إنسان صرف بك حيفة أو عقل بر رحمته بنيرة أو عقل نفتاكي وصاية أو عقل رحمتك وصاية قاف يقول دري معرفة جارك التاني اشترى بابا بزنا ربي عالمي وتلدو بمشي توی عقلی ریا خدا و ناسکرنا خدا و مزنای خدا ده بدی شخلاندن او عقل ويتببا ويتدرخ على ملائكته ويتج ملائكته بالانتربكه شو خوام سودا وقتا جو ام حياتا پیغمبریم علیه الصلاة والسلام جدنارن تدي وقتی جو رسول خدا مکه مشرکا دعوت اسلامیت که او دبیجند به مبابو کالی خوش سرور یدیتیا بنی راسنده وقتا گم لید نرم بابو کالیا بلکه زمانی خدا اوانا که جکی yani gelek meyraniye وان حرباده هبون شملة تودري أغلب تجارة مشغولة يعني نجو أصلا إنساني عقلي واتنا فقط قرآن وقتا بحثا وانتك دبياجو أو بعقل بن هاني مثلا عقلي وانا كيتنا أصلا عقلي وهيا أما أو عقلي جو خدا ناس نكا أو عقلي جوش خدا دوربا دمك إنسان لبا خدای تعالی او عقلنا حساب کرن یجاج بربه که اف خصوصا که مهم بو خدا جو راضی با ام توازن سریاد دو اجیب سکنن هانی ما گویا حضرت آدم عقل قبول کر خدای تعالی حیا و دین هر دو جدانی اجا حیا معلوم حیا امی کلمه که زحفی امی بیجن چرچواینا که فرایا ام کارن گله که سری خبر بدن ان زحفی جی امی بیجن تبی زمانی مده
دنابا toplum de em dinarin gu wexta gu hayatına be be insan dikevine çi halî ji heywana bîle kêmtir dibin ji heywana bîle dereceyana ki xirabtir dibe. İcel vê dirê wexta wexta me goya numuneya Hazretî Adem hayata wî ji me re îca Hazretî Adem wexta gu bêemriya Rabbê alemê kiriye li cennetê awil wextê gu Xwedayê Teala bêemriyayê dikin lübse cennetê ji ser wan radike. Yani heta hinga belkî hiç xwetazî nedîtibûn, avretê xwe nedîtibûn, vê carê Hazretî Adem û Hawa bi vîyalî de baz didin. Yani nizanin wê çi bikin. Xwedayê Teala hinga batike Hazretî Adem dibe ey Adem dibe ma tê ji ber min ku ve here. Dûr de mesela Hazretî Adem dibêje ya Rabbî dibe ne got ez ber te baz didim. Çünkü her dem milkê Rabbê alemê Hazretî Adem dibê zanînê de ye dibe ez te heya dikim. Aslında em divir de jî em karin ji xwe re hinek ders û îbreta derxin. Mesela Hazretî Adem divê dirê de bi çi şeklî ji Xwedayê Teala heya dike? Yani ji bo çi ji Xwedayê Teala heya dike? Acaba ji ber got lübsê cennetê ji serê rabûye tazî maye ya da ji ber tişnedî heya dikim xêra xwe bîne ziman ji me re. Hazreti Adem gavê ku Rabbê alemê hanî wî meneh kiriya goya Adem ji vê li bê nexwe. Ama takdîra Rabbê alemê gu lazim bû bihatina serûyê dinyayê. Welev kî xete be xeteyek hate kirin ji wî genimî xwarin. Vêca piştî gu ew genim hate xwarin binêrin cezayê ewilî gu Rabbê alemê daye insana çi ye? Çıplak bûne. Yani Hazreti Adem ceza olarak Xwedayê Teala libasa serê rakiriye. Yani wî nîmetê xwe nîmet li serê rakiriye gu insan ji xwe re fam bike. Yani ev aslında hani ev hayasızlık tiştekî pir zehmete, tiştekî pir bêqîmete, tiştekî pir bi zor e. Yani hayasızlık ego insan dike, insan ego erdemê dide, insan ego insan kıymet dike aslında heyaye. Hem de hayata Hazreti Adem de vedbinin. Hazreti Adem binire hem Hazreti Rabbi alemê dirave hem jî xwe ewkat pêçe, xwe pelê cennetê dipêçe. Çawa xwe bigire yani wî avretê xwe çawa veşêre Hazreti Adem pelekî fire digere darê cennetê digere xwe piş dara de diveşêre di şekil hayat vê derê de xuya dikin. Yek Hazreti Adem ji çıplakbûnê hayat dike bedena xwe dixwaze star bike dixwaze xwe bistirîne ya di duwa jî ji Xweda fedî dike hayat dike. Ji Xweda hayat dike çünkü güneh kiriye. Xete kiriye. Xweda gotiye vî tiştî neke ew kiriye. Vêca Qur'anê de jî Rabbê alemê di Ankebut suresî de dibêje dibe Resûlê min ew kitaba gu meştere wehî kiriye dibe wê kitabê bixwîne. Ew kitaba meştere wehî kiriye li mêj bike dibe muheqqaq li mêj insana ji heyasızlıqê û ji xerabiyê muhefaza dike. Li mêj insana ji xerabiyê û ji heyasızlıqê muhefaza dike. Dibe zikrê gu tu bikî yani tu navê Xweda zikir bikî ew zikir ji nav îbadeta de en îbadetê mezin e û çi jî bikin Xweda zane. Binêrin gavê gu li vên avê ayetê jî dirênin Rabbê alemê dawa heyayê insana re dike. Dibe ya ey pêxember dibe Qur'anê bixwîne. Kur'an hükmê Xweda ye, nazbûna Xweda ye. Li du Qur'anê mesela ew ferza got Xweda ser te ferz kiriye li mêje wê li mêjê bike ama ew li mêjeka çawa be ew li mêj lazim e te ji xerabî û heyasızlıqê muhefaza bike. Gereka piştî got te li wê li mêjê kir got ew li mêj ji teraf Xweda ve got zanibî hatiye qebûl kirin îşareta wê lazim e got piştî li wê li mêj veca tu hew bêheyayî bikî te hew tiştê bêheya bikî. Lazim e te hew xerabiyê bikî. Zaten tu xerabiyê nekî û tu bêheyabûnê jî nekî vê carê dibe zikrê Xweda ji xwe re bike û piştî got te zikrê Xweda kir en taetê mezin ew e û ji xwe hûn çi jî bikin Xweda zane. Di gelek hedîsa de jî dîsa Resûlê Xweda ji bonî heyayê ümmeta xwe hişyar dike. Dibêje ki yani heya dibe şûbê îmanê şûbeyek e. Daireyek e dibe ji bonî heyayê. Vê carê em heyayê hêt heyata Hazreti Adem de dibînin. Gavê got Hazreti Adem
او libasa serê radbe gavê ku diçe xwe dixumîne demekî fitreta însan de xumandin heye. Yani çünkü heta wêga belkî hiç hewsa nedîtibû jî feqet ew xwestina ku hemen dixwaze xwe bixumîne hemen ku dixwaze xwe star bike demekî fitreta wî de ew heye. Vêga xwedê ji te razî ne xweda me teva xulqandiye. Belê. Vêga fitreta me temamen ne ji teraf xweda ve hatiye cîkirin, hatiye hazirkirin. Belê. İnsan xweda xulqandiye. Çi xistibe fitreta însan ku ew fitreta xwe re nebûye ne xweda zane. Belê em hemû ne mülkê xweda ne. Ew jî belê. O zaman lazim e em ji wî Rebbî re evdîtiyê bikin, îtaetê bikin, teslîmiyetê şanî bidin. İşte fitreteka ku xwe re nebû be. Fitreteka ku paqij be. Fitreteka ku li ser fitreta Îslamê, îmana heqîqeta îmanê ku xwe şanî bide, di Hezretê Adem de xwe şanî dide ku hemen li wê xetê gavê ku ew lîbas serê radibin, Hezretê Adem diçe dikeve pişta dara xwe dixumîne. Ya di duwa jî şerm dike ji Rebbê alemê. Binêre dibe ya Adem tu çî kê derê? Tu ji ber min direvî kê derê? Tu di nava mülkê mi dey? Tê herî kê derê dibêje ji Hezretê Adem re? Hezretê Adem dibe ya Rebbî ez naravim kî, ez te fedî dikim. Ez te fedî dikim te ji min re gotibû ji vî genimîne xwe hema min xwar. Ez ji wî gunehî fedî dikim. Ha demek ki Müslüman çi bibêje ji xwe re? Demek insan gerek al karşı Xweda fedî bike. Ew qenciya ku Xweda li însan kiribe, Xwedayê Teala qencî li Hezretê Adem kiribû. Newsa Hezretê Adem wê têne ziman. Dibîne çünkü heta xulqa xwe, gavê ku ji rihê xwe pif dikiye, gavê ku ilmê xwe jê re ilmê xwe didiye, yani navê eşya hînî wî dike, gavê ku adiz dibe Hezretê Hawa ji bonî wî dixulqîne, gavê ku wî nîmetê cennetê hemû ku li ber dê têne. Hev qas nîmet Xwedayê Teala daye ama gotî ki filan tiştî neke. Yani mesela Xwedayê Teala ev qanîmet jî danê eberêt heqê dijminê wa de jî wa şiyar kiriye. Piştî ew qanîmet jî ew qa xweşî daye wa gotiye hani îblîs dijminê we ye lê yani guhê we li we be hey ji xwe hebin bera nigê we neşemtîne. Yani hem ji xeynî wan nîmeta hem li vê îqaza ku Rebbê alemê li wa kiriye Hezretê Adem hemû wa zane. Yani zane Xwedayê Teala Rebbekî çawa ye û çiqa nîmet lê kirine. Xeynî vê hefqa rehmet û hefqa lütf û ihsan Hezretê Adem ew qasê ku kete xefletê û ew genim xwar ve carê fedî dike li qarşê Xweda bisekine. Dibe ya Rebbî ez ne ku ji ber te direvim kî çünkü zane nikare bireve derekî. Zane ku ciyê rev ku direve jî dîsa milkê Rebbê alemê ye ji ber wîna dibe ez şerm dikim. Ez şerm dikim ku werme hezûra te ku ev guneh kir te hefqa qencîl mikir ez te fedî dikim loma ez xwe diveşêrim. Hezretê Adem xeteyekî kir hefqa şerm dike, hefqa fedî dike, hefqa Xwedayê Teala yani ji nava cennetê derxist. Gelo ka em li xwe binêrin. Yani vêga di mes'ûliyetê de mes'ûliyeta insana tamam ne eyniye. Di kîjan zamanî de, kîjan dewrî de, kîjan dönemek kîjan pêxemberî de kî hatibe ser û yê dinyayê hatibe. Di wê mes'ûliyetê de mes'ûliyeta her kesî ne evdîtiye? Evdîtiye. O zaman wezîfa insana jî eyniye. Demek ki Hezretê Adem çi fedî kiribe gelek jî jê fedî bikim. Hezretê Adem xweş çi muhefeze kiribe gelek jî xwe muhefeze bikim. Ma Xwedayê Teala çima Hezretê heyata Hezretê Adem piştî hewqa sal Qur'anê de ji me re dibêje. Xwedayê Teala çima behsa Hezretê Adem ji me re dike? Çima behsa xulqa însan ji me re dike? Dibe binêrin mi we xulqand. Mi we xulqand hema ûn hev qas acîzin û hev qas acîzin. Hebûna însan, çêbûna însan û ew heta hatine ser û yê dinyayê süreca însan hemû ev e. Ji xwe re lê binêrin, ji xwe re jê dersa bistênin. Ew fedîkirina Hezretê Adem şanî me dide o zaman em ê çi fedî bikin? Ya ewilî em ê Xweda fedî bikin. Em ne hewceyekî kes me bibîne. Ji xwe Xweda me dibîne newsa. Xweda me dibîne îro her kes baqil bûye. Yani her kes îro bi nizam bûye ku tu bêjî ji bo fam kirinê. Her kes fam dike. Ku sebebê emelê însan
انسان دخه غفلته نفسه انسانه نگو نظام بونا انسانه انسان زانه اما انسان نفسه خود ترجیح که işte ev terciha insan ve hatta cehenneme bibe Xuda muhafaza bike. Öyleyse emi terciha xwe piştî gu emzane bûn me fam kir gu Rabbi alemî me xulqan diye ew emru nehyê gu Xuda ji me xwestine emê wa emru nehya bicî bînin. Em muxalif nabin ji emru nehyê Xuda re. Emê ji Xuda fedî bikin. Emê qarşî qinciya Xuda fedî bikin. Binêrin îro insanek droja cinarekî me droja ser hev sênîkek xwarin bide me wallahi roja sisiya me fedî bikin em wê sênîkê vale vegerînin. Newsa em ê rabin herin wê sênîkê dagirin em ê wisa dagirtî jê re bibin. Yahut insan tiştekî emanetî me bike em wê zerarê bidine wî tiştî em ê çiqa ji wê insanî fedî bikin gu em rûbayî wî bibin em her neberê. Peki gelo em gavê sibê hene rûbayê Rabbê alemê em ji Xuda fedî nakin. Em ji Xuda eyb nakin. Gavê yek bi yek ev nîmetê Xuda hemîl ber çavê me derbas bibin gu were pêşiya me Rabbê alemê ji me bipirse vê min hevqa nîmet dawe ama min ev emru nehî jî ji we xwestin ew jî dîsa ji bo nî we ha. Tabii ev emru nehyê Xuda gut Qur'anê de ji insana reşandine û gut wa demê de jî ji qewma reşandine hemû dîsa ji bonî fitreta insan e. Çünkü Xuda xuluqan diye zanî lazım ya wî çi ye. Zanî çi zêre zerar e, çi jê re feyde ye. Zanî çi wê jê re bide qezançkirin, çi wê têxe xesarê. Ji ber wî ne dibe ha bikin û nê xelas bibin. Wê dinya we ava bibe, wê axireta we xelas bibe. Ji ber wî ne ya ewwelî lazim em ji Xuda fedî bikin. Ya di duwa jî lazim e em ji nefsa xwe fedî bikin. Em wê nefsê yani em ji nefsa xwe re bibêjin bira em ne nankor bin. Yani em ê ji nefsa xwe re bibêjin binêr hevqa Rabbê alemê ji rehmet li me kir, nîmet li me kir. Ji bo wê rehmet û ji bo wê nîmetê lazim e em jî evdîtiyeka xwe şik bikin û em edeba xwe muhefeze bikin. Em heya xwe muhefeze bikin, em qîmeta xwe muhefeze bikin. İnsanekî ku bixwaze bi qîmet ve lazim e xuman dîbe. Hele özellikle yani Xuda bêherî inşallah carekî bölümeka dide gan behsa ji bonî alê pîrekê ve heya çi em behsa wê bikin. İnsan lazım e vê gotinê timî ji xwe re bibêje. Xwedayê Teala heya ji bonî qîmeta însan şandiye ser rûyê dinyayê. Mesûda Pêxemberî aleyhissalatu vesselam jî hadîseke xwe de wiha gotiye hani heya yani heya gotiye ew Xwedayê Teala gotiye ji heyayê hes dike û ew jî heyalî ye. Bêguman Xweda bê heyalî ye û ji heyayê ji nixwimandinê hes dike ew jî nixwimandiye ew jî heyalî ye. Êcê ji ber vê yekê hani em vê kelîme heyayê em zehfî karin vekin. Ji ber ku hani dîsa Resulê Xweda dibêje heya û îman bi hevdû ve girêdayî ne dibe wexta ku yek ji we here dibe ya dijî diçe yani însanê Xweda muhefeze bike wexta ku heya wî diçe îmana wî jî diçe ya da îmana wî diçe heya wî jî diçe dibe ji ber ku hani wexta ku em dinarin Pêxemberî aleyhissalatu vesselam di nav temamê pêxembera de hani yê en meqamî bilind ew e yani dawa wî nake ji temamê însana re ye îce ji ber vê yekê gelek hadîs heqê heyayê de wî jî kê zikirkirine înşallah em ê di ber van bernameyê xwedî de em ê vajî bînne ziman çünkü di bêrnav însana temama de wexta gotidinere Resulê Xweda aleyhissalatu vesselam yê en heyalî bû dibe evî nake dibe ji qîzeke bakîre got bin örtüya xwe de bîle daha heyalîtir bû ji ber vê yekê em ê înşallah bername xwedî de jê me ser heyayê hê jî bisekinin Xweda ji we razî be îro jî wextê me hindik me înşallah حتى هفتيك ديمي دوام بكن قالي تماشاواني مي هجا إيرو جم هاتن داوية برنامج خو حتى هفتيك دي إن شاء الله مدي ساب هفدورة بن حتى هنگا تمام بمين خير وخشي وسلامتي ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته